Amasuhuza mbifurize kugira igitondo cyiza mwebwe mudukurikiye muri mu mpande zitandukanye z'imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mbaha ikaze muri gahunda z'amakuru azindutse avugwa. Ariko mbere gato yuko tugaruka kuri amakuru, reka tubanze turebere hamwe iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru y'akadomo com ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere 2023. Bayiha umutwe ugira uti ibaruwa ifunguye Ambasaderi Johnson Busingye yandikiye umudepite w'Ubwongereza ku bibazo by'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ibikubiye muri iyi nkuru ni ibiri mu ibaruwa Ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza Johnson Busingye yandikiye umudepite mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza Lynn Brown mu rwego rwo kumusobanurira byimbitse umuzi w'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ingaruka bigira ku Rwanda. Uyu mudepite yari aherutse kubikomoza mu biganiro byabereye mu nteko ku itariki 24 Mutarama 2023 mu mutwe wa badepite. Mbere ya byose ati ndagushimiye ko wazamuye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo mu biganiro biheruka mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza mu rwego rwo kugaragaza agaciro k'umurimo wakoze wo kumenyekanisha ibibazo byo ku rwego mpuzamahanga mu nteko y'Ubwongereza. Nashatse kukuganiriza kugira ngo ubutaha uzabashe kuvuga mu buryo butomoye uko ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari bihagaze muri iki gihe. By'umwihariko ndashaka kugaragaza ikibazo, imizi n'uruhare rwacyo mu mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango mpuzamahanga wananiwe kumva neza imiterere y'ikibazo, amateka n'uburemere bwacyo. Ikintu cy'ingenzi ni uko ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifite umuzi imbere mu gihugu. Icya mbere ni uko kimaze imyaka myinshi cyane cyarabaye isibaniro ry'imitwe yitwaje intwaro irenga 130 guverinoma itabashije kugira icyo yikoraho. Ibyo byagize ingaruka mbi mu buryo butaziguye ku mutekano w'ibihugu bituranyi birimo n'igihugu cy'u Rwanda. Inshuro nyinshi cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye yikuraho inshingano mu by'umutekano wayo, ikazegeka ku mugaragaro ku muryango mpuzamahanga cyangwa se ku bihugu byo mu karere birimo u Rwanda, Uganda, Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Guverinoma n'igisirikare cya Kongo ntibananiwe kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke gusa, ahubwo barabisuzuguye ubwo bananirwaga kubahiriza amasezerano y'amahoro basinyanye n'imitwe n'imwe mu mitwe y'inyeshyamba. Ruswa muri bamwe mu bagize guverinoma ya RDC, abanyapolitike n'abasirikare ireze, ubufatanye n'inyeshyamba mu bikorwa bigamije inyungu nk'iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro arimo zahabu, ati bizanira inyungu bamwe mu bari muri guverinoma bikanaba isoko y'ubukungu ku nyeshyamba. Mu rwego rwo guhunga inshingano zayo ndetse no kwiyambura umwambaro w'intege nke mu nshingano zo kubahiriza iby'ibanze abaturage bakwiye kandi gukorerwa, abategetsi ba RDC baciye umuvuno wo gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma ku gihugu gituranye. U Rwanda rudafite inyungu mu makimbirane yo muri iki gihugu, ahubwo ruhangayikishijwe n'ingaruka zayo ku mutekano warwo, ni ukuvuga w'igihugu cy'u Rwanda. Johnson Busingye akaba rero ari ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se uhagarariye inyungu z'igihugu cy'u Rwanda mu Bwongereza. Abasesenguzi mpuzamahanga batoye umuco wo kunenga u Rwanda ku bikorwa bya M23, ariko ku muntu wese umenyereye amateka yo muri aka karere ati nibyo uyu mutwe azi ko atari ukuri. M23 ati numwe mu mitwe y'inyeshyamba yabayeho nyuma yaho bamwe bitandukanyije n'igisirikare cya Congo FARDC. M23 igaragaza ishingiro ry'agahinda kayo nk'intege nke za leta mu gushyira mu gisirikare abanyekongo bavuga ikinyarwanda no kurinda bagenzi babo ibikorwa by'ubwicanyi n'itotezwa. Guverinoma y'u Rwanda nishyigikira ibikorwa by'umutwe witwaje intwaro uwo ari wo wose. Twamagana mu buryo bweruye ihohoterwa iryo ari ryo ryose rikorerwa abasivili bikozwe n'umutwe uwo ari wo wose witwaje intwaro mu karere. Kuba FARDC ikomeje gufasha FDLR ati ni ikintu gihangayikishije ku mutekano w'u Rwanda n'ituze ryifuzwa n'umuryango mpuzamahanga ndetse no kurengera abanyantege nke. FDLR igizwe na bamwe mu bahoze mu gisirikare cy'ubutegetsi n'umutwe witwara gisirikare wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994, hanyuma bahungira muri RDC yahoze yitwa Zaire nyuma yo gutsindwa ndetse no guhagarika jenoside. Mu myaka 29 atishize uyu mutwe wagerageje guhungabanya umutekano w'u Rwanda nubwo bitawuhiriye. Ati wakwirakwije ingengabitekerezo ya jenoside mu burasirazuba bwa Kongo no kwinjiza mu baturage b'iki gihugu. Ibi byongeraho kwibasira, kwica, gutoteza no gusambanya abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. FDLR yamenyerewe gukora ibyo bikorwa ku manywa y'ihangu. Ibikorwa byayo ntibyigeze kandi byamaganwa, ahubwo byakwirakwijwe na bamwe mu bagize guverinoma n'igisirikare cya Kongo. Itsinda ry'impuguke za Loni mwashingiyeho mu nteko ryagaragaje neza ko FARDC ishyigikira kandi igakora na FDLR, mu gihe abanyepolitike ba RDC bashyigikira imvugo zihembera urwango
bakangurira abaturage kwitabira ikibi ndetse no gutoteza abatutsi b'abanyekongo n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Umujyanama wihariye w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe kurwanya jenoside Alice Waimir Nderutu yatanze impuruza inshuro zigera kuri 2 mu matangazo yasohoye ku itariki 30 Ugushyingo 2022 na 24 Mutarama 2023 agaragaza impungenge ku ikwirakwizwa ry'imvugo zibiba urwango zihamagarira abantu ivangura, itoteza n'ihotera mu gihugu hose. Mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda rushize imbere amahoro, umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC umaze igihe ugira ingaruka ku ihungabana ry'amahoro n'iterambere ry'u Rwanda. Kuva mu Ugushyingo 2022 buri munsi impunzi zigera ku ijana zambuka umupaka zihunga itoteza rikorerwa muri RDC, zikaba kandi gushaka ubuhungiro mu Rwanda. U Rwanda rumaze kwakira ibihugu 75 by'izi mpunzi, 75 by'izi mpunzi ndetse mu byumweru bya vuba. Ahangaha ati byabaye ngombwa ko dushyiraho inkambi nshya y'agateganyo kugira ngo tubashe guhangana n'iki kibazo. Ntacyo twungukiramo ahubwo duhombera byose muri iki kibazo cy'umutekano muke. Kubw'iyo mpamvu u Rwanda rwakomeje gushyigikira ibikorwa by'imakaza amahoro mu karere rimwe na rimwe ku bufatanye na guverinoma ya RDC, ubundi rugashyigikira ibikorwa by'amahoro muri Afurika no ku isi. U Rwanda ruri mu bihugu bitanga umusanzu ufatika mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye ku isi. Umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kwitirira u Rwanda ibifite impamvu za politike kandi guverinoma ya RDC niyo ibyungukiramo. Biteganyijwe ko RDC izagira amatora ya perezida ati mpera z'uyu mwaka nk'uko icyo gihe bivugaga, ati kandi nk'uko bisanzwe iyo amatora yegereje ubuyobozi bushaka umwanzi wabaringa bugashishikariza abaturage kumwibasira. Ati ibirego by'urwango icyo bigamije ni ukwiyambura inshingano mu by'umutekano, ituze n'iterambere. Iyi niyo mpamvu FARDC yakomeje gukwirakwiza imvururu mu burasirazuba bw'igihugu no kugerageza gushotora igihugu cy'u Rwanda. Ati mu bikorwa by'ubushotoranyi harimo ibyagiye byisubiramo ku butaka bw'u Rwanda nk'ibyo kuvogera ikirere cy'u Rwanda hifashishijwe indege y'intambara iheruka. Ati kikaba cyarabaye ku itariki 24 Mutarama 2023. Ati ibi bikorwa hamwe n'ibyo kutubahiriza ku bushake ibyemezo bigamije kugarura amahoro n'umugambi wo gutsemba ubwoko bw'abatutsi biri mu biteye impungenge cyane. Ati umuryango mpuzamahanga ukwiye guhatira RDC kubahiriza ibyavuye mu biganiro by'amahoro bya Rwanda na Nairobi bivuye mu buhuza bw'abakuru b'ibihugu byo mu karere. Ati ibi biganiro kandi byerekana inzira nyayo igana ku mahoro mu karere. Ku ruhande rw'u Rwanda rwiteguye gukora ibishoboka byose ngo rutange umusanzu wacu mu kugerwaho kwayo, kandi duha agaciro ibikorwa by'Ubwongereza n'abandi bafatanyabikorwa ku rwego mpuzamahanga mu gushyigikira iyi gahunda. Hagati aho turashaka ko ukuri kw'ibi bibazo kumenyesha cyangwa se kumenyekana ku rwego mpuzamahanga mu buryo bwuzuye. Kubw'ibyo niteguye gukomeza kungurana ibitekerezo kuri iyi ngingo nawe niba ubishaka. Minisitiri akaba ari ambasaderi Johnson Businge akaba ari yarandikiraga umudepite witwa Rainy Brown amusobanurira intandaro y'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimwe mu byagarutsweho muri 2023. Hanyuma reka dukomeze n'andi makuru yacu. Mbabwire ko indi nkuru navuga ko ikomeje kugenda igarukaho cyane muri aka kanya ni uko urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko Visit Rwanda yabaye umuterankunga wa Los Angeles Clippers ikina shampiyona basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika NBA ndetse na Los Angeles Rams ikina muri National Football League. Ni amakuru yatangajwe ku 29/25 n'ubwa mbere kandi ikigo gikomoka muri Afurika cyamamaje muri shampiyona ya basketball muri Amerika na NBA ndetse n'umukino wa American Football. Byitezwe ko ubufatanye buzafasha u Rwanda kugera ku ntego yo kwinjiza miliyari 1 y'amadolari bitarenze 2029 binyuze mu bukerarugendo. Hashize igihe Visit Rwanda igaragara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa bitandukanye ariko byiganjemo by'umupira w'amaguru. Ibiheruka bikaba byari urugendo yakoranye na Arsenal mu kwitegura umwaka w'imikino wa 2024-2025. Icyo gihe Visit Rwanda yamamajwe ku kibuga cya Sophie Stadium iri mu mujyi wa California, aho yongeye kandi kugaragara mu mukino wa NFL wahuje Los Angeles Rams ndetse na Indianapolis Colts. Nyuma y'umukino RDB yahise itangaza ko yatangiye kugirana imikoranire na Los Angeles Rams uri mu makipe meza kugeza ubu akaba ari amasezerano agomba kugeza muri 2029. Si gusa kuko Leta y'u Rwanda yanatangaje ko yanagiranye amasezerano na Los Angeles Clippers yo muri shampiyona basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika NBA. Los Angeles Clippers izafasha u Rwanda kuvugurura ibibuga bya basketball mu Rwanda ndetse n'ikipe ishamikiye kuri iyo ikina mu cyiciro cyayo cyo hasi G League ya San Diego Clippers itangi amahugurwa ku batoza b'Abanyarwanda buri mwaka
si ukujyaho gusa ahubwo bazajya bahabwa amahugurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, banagire igihe cyo kugera mu Rwanda babereke uko bazamura impano z'abakiri bato muri basketball. Visit Rwanda niyo izaba iri mu baterankunga bakuru ba Los Angeles Rams, yerekanwe kuri SoFi Stadium, ijyamo abafana ibihumbi 70 ndetse no kuri Hollywood Park, inzu y'imikino iri kubakwa izajya yakira imikino itandukanye, no kuri Entrit Dome yakira imikino ya Los Angeles Clippers. Visit Rwanda izajya yambarwa ku myambaro y'imyitozo niyo gukinana kuri aya makipe yombi. Umuyobozi mukuru wa RDB Jangi Africa yavuze ko ari amasezerano azashingira mu mubano w'u Rwanda na Los Angeles. Ati binyuze mu bufatanye bwa Los Angeles Clippers na Los Angeles Rams, u Rwanda na Los Angeles bizagirana ubumwe mu guteza imbere imikino. Amasezerano yo kwamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda yiyongereye ku yo u Rwanda rufitanye na Arsenal mu Bwongereza, Paris Saint-Germain mu Bufaransa, Atletico Madrid muri Espagne, FC Bayern Munich mu Budage, izamura impano z'abakiri bato mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabashimiye, ndabifuriza kukomeza kugira ibihe byiza.